Habar ke hadalong EM Khonsing Rongpi Self-Help Group atumaphan Hanviaso Kironpon. Habida ingnar katang nakpar pika jok sok sang kowe bithi lapen biri bithung kana hok nang. Arta ningkan pharoi sira phoke basarpi kache terangpi arong kache boy. Kardom pinikar binglong live prime time abirta longpen nilisami juli bepi nonarji tha birtang tonpen. Self-Help Group atumaphan kangthur ponjia phanpura Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi lapen veterinary asai kampen chelang rapetsi lakha cap Habar ke hat constituency kaparlo Self-Help Group plikep atumaphan John plikep ahanbe keron padupon. Pinimati jong ni phai krepli arni por phai kep malom Habar ke hat VDC asai hemalong Karbi Anglong Autonomous Council Animal Husbandry and Veterinary asai kamatum lakha kep Habar ke hat constituency kaparlo Self-Help Group plikep atumaphan ake joypen hanwe asu keronamai padupon Habar ke hat VDC amai phu Ganesh Singhi kacharipon hanwe asu keronamai along Karbi Anglong Autonomous Council of Prankelang AEM Khonsing Rongpi Karbi Anglong District Veterinary Department asaiki Dr. Dilip Mohanta atum pendanglok penang an ke thegiding abang phubang phia tumta chetongdon Pini veterinary asai kampen hanwe aso keron pot laki ningkan suri hinira inquiry sia pharman SOPD atangka pen kapanong ponatengsi lakha cap Habar ke hat MSC constituency kaparlo SHG plikep atumaphan John plikep ahanwe aso KAAC EM Khonsing Rongpi lapen Dr. Dilip Mohanta atum arideng pensi ronponlo Maya long Karbi Anglong Autonomous Council of Prankelang EM Khonsing Rongpi lam thege jai pona tengke labangso ahanwe keron ponke KAAC veterinary asai kampensi Habar ke hat constituency angkang SHG atumaphan kangthur ponji pu akemang pensi ron ponlo Laso asai ke dengalong KAAC CEM tuliram ronghang kacharipon asorkar ke kiduk kilak araratum Jasemet Self-Help Group atumaphan paching thur ponanji pu matha ponsi hanwe kepangreng awarsai ta piponlo Dak Habaraghat VDC along hanwe keron ponji labangso hanwe ke veterinary department Karbi Anglong Autonomous Council hen pense nang piponlo pendak alangli officer aniye mohonto ta nidilonglo mohonto si laso bostu ke banlo ilitum mane akai tuliram rong hangsar ke charipon sarkar along mang nilitum rada phan mathasi asonamung kenangya alogot la hanbe ta kenang sot posini to matha jetu nitum pubom atmonirbhorshil bharat mane self reliance so bostu pathir bonji bata ke paklong bonji phansi labangso hanwe keron pon akam tan nitum deng ponno ason daktaksi dak VDC pen phurui athe tani to ron pon po tatijen mode tum chutiki pen la ke ko ke cholan long jia phan lapen ke duthulang ladak VDC pen asona mong ke do an sita manitum mane non asona mong ke klem pon aku pangcheng pon pangtang pon thu Lasom si phurui athe sitami ronpon bomlo lapen ronpon bom jilang Habar ke hat arlokedo Self-Help Group pharo ke thomdo lakedo an Self-Help Group atuma phanta kapachetang pon lamjia phanpura chuning pen keron pangcheng ponsi peneng an Self-Help Group atuma phanke longhong boka klapen wo ronpon tanglo hala soaning kana hot ke long dunde mate kachetang te atuma phansi pinia bangke hanwe asusi ronpon lopusi pachini pon Maya long veterinary asai kam asai ki Dr. Dilip Mohanta hin penta kosom si hanwe ke pangreng nanji arona tang lapen ali kachapalong thekja phuthak kachetong dun araratum Jasemet Self-Help Group atuwa phat klar dak pen than pachini ponsi sayang deng pachun ponlo Karbi Anglong Autonomous Council অধীনত আমি গোটেই কাৰ্বি আংলঙত বৃহত্তৰ কাৰ্বি আংলঙত আমি SOPDৰ আণ্ডাৰত আমাৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাৰদেৱৰ নেতৃত্বত আমাৰ বিভাগীয় কাৰ্যবাহী সদস্য তৰেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মডাঙৰ নেতৃত্বত লগতে আমাৰ সন্মানীয় আটাইকেইগৰাকী ইয়াম আৰু MSCৰ নেতৃত্বত আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে
40টাকৈ আমি ছাগলী বিতৰণ কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে জানি খুব ভাল পাব যে অসমৰ যিটো এটা ছাগলীৰ গোট সেইটো আমাৰ আসাম হিল গোট বুলি ৰিকগনাইজ হৈছে আৰু এই আসাম হিল গোটটোৱে আমি প্ৰতিটো সমষ্টিতে আমি দি আছোঁ 40টা কৰি আৰু এইটো একচুৱেলি গাহৰি কাৰ্বি আংলঙত নাম্বাৰ 1 আৰু গাহৰিটোৱে বেছিকৈ হাৱাৰ কেহাত পেন হাৰসিং ৰংপি কাৰ্বি আংলং লাইভ Patowe porphai sirkep malom habit aing narahur kopili constituency kaparlo theso ronghang arong along luddam paksi rongamekar homson kroahem pritikangla Kopili constituency arlo non malom habit aing narahur ketang nagajok romrup arlo ajo phirlo apor raratum 200 jon pinlo Hemrit ki pritikang penchenglo hem arlo kido soksang bari bithong kapanahok non anta ington telang Bangso ajo hala bangso ahawar ki doara ratum ke ajo phirlo ke do ke thak lapen ke sangja phan anta akisum dokoklo anparta cherok topensi pathe angnang rentilo lason dak thaksi patobe setame theso ronghang arongalong habit a ingna rahur luddam paksi humson kro ahem ke pritikang laplo ke phobek abangphu humson kro kachathana tengke alangli hem ki pritikang chonkali hem arlo ke do tv chair mate kangyedim paleng Matiki bedim huli phokok lapen bari bithung along kido kobe bithi anta panahok tekang nupusi ningduk pen nang chethandon tu ajo baji sira nithongke opor pen narabang lo dak lihem angke hem filap lo tar lo sang paculir lo la si kahenu bangke tibul ciar hem lo lapen sagel hai hormus hai nelir lo sok bang pre mon thok si dom lo besang bang lin thong kep pan bang chudet lo jan an mang do ingnar bang ajon bang do ma hirsab donde ama dak hem nang tek bang ke joni bang pre lage latung si nang priar lo Kiruni pen Mohanteron Karbi Anglong Live Lakha inquire isi Borjan MSC constituency kaparlo Gandhipur Mohori Terona rongamekar Kalitang Mohori Terona chor sangpi kache terangpi arta ningkan pharo isira phokyep kepleng ahut arong chewoi juisi pini alang lephan mian pidamlo Sangpi kache terangpi alanglike nonaka yahud inut arta ke ongnai abang philopule hok pondeta hinonilo Athi non malom labangso appear thealong ningkan pharo isira phokep an arta ke dononatum jumpik binong Alangli lapuan ningkan labangso appear thealong me phun me etpen ke do ke thak donlong lokke akopai kimi pik abang philo Sangpi kache terang pia phuthak ke damtang cheklojoni jon thoma phrang malom penang an abirta lo news channel lapen social media longta paklang ponlo Bonta ning dukalama bangke alangli kereng tik apor hut sarkar pen saru sarhang atuba phan kapanong pipon mate old age pension lasomsi sarkar pen ki dukelak hemi jangre atuba phan kapanong pipon hemso anta abar sai longdun de derlo Sangpi kache terangpi alangli arta ki do pena jok masap so okareng no hui pensi arong cheboy nang juilo Alangli labang so appear thepen chi otekang det pen asupo bangke thom asupi bangke thom lapen amun pi asu anparta asu seller tuma phan chepamote kangsi pini mati jong ni phai kripli arni chom rong mi rengdok reng ni pen ke do ke thak don long ja phan mi an pipon lo Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Live Nijang Karbi Anglong arlo alongta matijong ajiklo nangkilut pen Christian athorom kirimara ratum prek jamadi malong alir achampen pre Christmas katalon ponasonsi vothat lang solongta talondon Kang thiret Christmas nangte bok bomajok non penamatsi Christian athorom kirim araratum katalon dunja phan jesik chedang pon bomlo Munira kaya long apap apun kapajok jia phan matijong ni phai ingkora pho arni hemphu Jesu Kristo pirthe nang hachilo
alangli pirthe nangkha che arni somindar adang pia longta talon dunpo setame laso aprang arni kethe paman ponpen pirthe adang pi pre Christmas katalon dunalong pacheton dunsi kedam tang mati jong ni phai cricket home arni bothat langso ser dihun aklam BSA auditorium along talon dunlo Bothat langso Joint Christian Committee atum patir pi ponpen katalon asai kedeng along kaprek ahawar pen Christian adhorom kirim araratum chingrum dunsi hempu jisu aphan kardom kardi padopon আমি এই বছৰে 2020 মি প্ৰি খ্ৰীষ্টমাছ পাতা উদ্দেশ্যটো হৈছে এই 2020 প্ৰথম বছৰৰ পৰা গোটেই পৃথিৱীত মহামাৰী হৈছে মানুহবিলাকে বহুত অশান্তিৰে আছিলে অহা যোৱা নহ'ল খোৱা বোৱাৰ কাৰণে কষ্ট কিন্তু আজি আমি আনন্দ হৈছে কাৰণ ঈশ্বৰে এই জগতৰ গোটেই পৃথিৱী মনুষ্য জাতি অকল এক জাতি নহয় গোটেই যিমান জাতি আছে জাতিবিলাকক শান্তি আনিবৰ কাৰণে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট জন্মিলে তাৰ বাবে আমি এই উদ্দেশ্য প্ৰি খ্ৰীষ্টমাছ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি বৰদিন পাতা উদ্দেশ্যটোত যে গোটেই যিমান মনুষ্য জাতি আছে শান্তিৰে তেওঁলোক জীৱন যাপন কৰিব পাৰিবৰ কাৰণে আমি এই প্ৰি খ্ৰীষ্টমাছটো পাতা হৈছে আমি অকল কাৰ্বি আংলং অসমৰ নহয় গোটেই পৃথিৱীত যিমান আছে তেওঁলোকে যাতে শান্তিৰে থাকিবলৈ পায় ঈশ্বৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে যাতে আশীৰ্বাদ দান কৰে তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে মেছেজ দিছে আৰু তেওঁলোক যাতে মনুষ্য জাতি ভিতৰত কথাৰে নহয় কিন্তু যিমান মনুষ্য জাতি আছে যাতে একেলগে থাকিব পাৰে যীশুখ্ৰীষ্টই যেনেকৈ গোটেই জাতিৰ কাৰণে আহিছে ঠিক তেনেদৰে পৃথিৱীত মানুহ যিমান আছে একেলগে থাকিবলৈ শান্তিৰে থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কামনা Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Bini prime time berta ke lapon si Kangtoniklo